Imam jedno pitanje za vas. Recite mi, koji je najpoznatiji hollywoodski glumac i da je vozač Priusa? Ajde, jel znate odgovor? Znači, tražimo hollywoodskog glumca koji je vozač Priusa i još su mu inicijali LD. Ajmo se u isti glas. 3, 4... Larry David. Prius drivers, we're special breed. Šta? Leonardo DiCaprio. A dobro. Za vas je Leonardo DiCaprio, za mene je Larry David. Ali ajmo se držati ovog što ste vi rekli. Leonardo DiCaprio. Mene sad zanima jedna stvar. Leonardo DiCaprio ima jedno pravilo, a to je pravilo 25 godina. Prius upozorava da auti prolaze pored, da moram paziti. Leonardo DiCaprio ima jedno pravilo, a to je pravilo 25 godina. Znači, kada je neka djevojka ili predmet stariji od 25 godina, on prekida s njima. Pa ja ću u ovoj epizodi potražiti odgovor na pitanje radi li to Leonardo opravdano ili ne. Ja ću ovoj emisiji krenimo od najveće novine na novom Priusu, a to je dizajn. Dizajn je zaista fenomenalan. Tako su ga dobro napravili. Akido Toyota je rekao dosta sa dosadnim automobilima i gospodin Toyota ima apsolutno pravo. Uvijek miješam Toyota. Stvarno su vrhunski dizajnirali novog Priusa. Svi su oduševljeni kad ga vide. Mene čak podsjeća s boka malo na morskog psa. Zadnji kraj me neopisivo podsjeća na Nissan 200 SX, zadnja svjetla koja odlično izgledaju. Prednji kraj odlično izgleda, automobil je 5 cm niži, što donosi velike prednosti po pitanju dizajna, zaista ne izgleda kao buhla kao što je prije izgledao, međutim donosi neke negativne strane, a to je da ćete se vjerojatno malo tu i tamo lupiti u glavu dok se ne naučite i ne naviknute prilikom ulaska i izlaska iz automobila. Što lijepo ide. Odlično ide novi Prius. Stvarno novom Priusu koja je možda najbolje napravljena do sad je to što je on plug-in hibrid i prije postojao plug-in hibrid, sad su stavili veliku bateriju od 13,6 kW što donosi otprilike 80 km dometa samo na struju. Znači punite auto doma, vozite se cijelo vrijeme na struju kao mi sad na primjer i tek kad trebate jake performance motor će se upaliti ili naravno kad potrošite struju. Potrošnje tada goriva nema. Naravno, kada ispraznite bateriju počne se gorivo trošiti, međutim potrošnja je tada zaista zanemariva, jako malo troši. Ono što je zanimljivo kod ovog automobila, što je veći omjer gradske vožnje mu potrošnja više pada. Zašto? Zato što kad uđete u grad, vama će čak desezati preko 80% vožnje samo na struju. Znači benzinski motor, to govorim isključivo u hibridnom načinu rada, znači kada je, ajmo reći, baterija prazna, to jest praznija, pa se ne vozite samo na struju nego u hibridnom modu, tada većinu vožnje ćete odraditi vozeći se na struju. Pogledajte primjer vožnje od istočnog rubnog dijela Zagreba preko Sesveta, Branimirove do Heinzlova. Ono što je zanimljivo kod hibrida, što je veća gužva, oni manje troše. Novi Prius ima čak 224 konja u svom hibridnom sustavu. Jako je snažan. Ono što je meni recimo zanimljivo, ubrzanje od 0 do 100 je 6,8 sekundi, što je stvarno odličan rezultat. Međutim, ne osjeća se da je to toliko brzo, jako nekako nježno ubrzava, ne znam kako da objasnim, do 100. Ono gdje me ubrzanje zaista oduševljava su brzine iznad 100, pogotovo na autocesti. Ovaj auto na autocesti je jako brz i možete se voziti po autocesti dosta brzo s potrošnjom od 6,5 litara. Aerodinamika je 0,27, što je za većinu automobila odlično i onda sam ja mislio pa možda ovako kako je automobil dizajniran, očekivao sam da će aerodinamika biti i bolja, recimo da će biti 0,23, 0,25. Ali to je 0,27 je samo jedan dio priče.
Znači ovaj automobil, njegova čelna površina je iznimno niska, iznimno mala, tako da je njegova aerodinamika zaista zapravo odlična. On tako dobro praši po autocesti, ubrzava bez ikakvog otpora, limitiran je na 177, to je otprilike 183 po brzinomjeru i za čas dolazi do te brzine. Zaista za čas. Vožnja po gradu je jako ugodna, udoban je. Ovaj auto je doduše na zimskim gumama, serijski na ovom top modelu idu 19-ice, 195, 50, 19, jako neobična dimenzija moram priznat. Ovaj je na jednom zimskom setupu pa ima malo manju felgu, malo profilniju gumu pa je zbog toga još udobniji. Doduše, da odgovorim na jedno pitanje, da li je Prius sada postao sportski auto, budući da tako sportsko izgleda? Odgovor je po meni djelomično da, djelomično ne. Jako dobro ide, jako je upravljiv, ali i dalje to nije sportski auto. Osjeća se to na kočenju, osjeća se to onako u vožnji zavojima, nema tu direktnost. Jako je dobar, samo u vožnji ne opravdava, ajmo reći, taj svoj dizajn u nekakvom sportskom smislu, ali to zapravo ni nije namjera nekakvog Priusa. Prius je htio postati cool i zaista s ovom generacijom je postao cool. Evo, nemam šta drugo reći. Unutrašnjost je jako lijepa, sviđa mi se ovaj Toyotin infotainment, konačno su stavili poštene kamere i ovo je sad najbolja Toyota što se tiče kamera od svih koji sam do sada vozio. Položaj za volanom jako dobar, volio bi da se sic malo da još više spustiti, nažalost ne da se. Materijali su svi fini, korektni, jako lijepo izgleda, sviđaju mi se sve ove tipkice tu za klimu. Jako je fin osjećaj kada ih dirate, ne znam, baš onako dobro ih napravili. Ono što bi moglo biti bolje je pretjažnik zapremine 284 litre. Automobil posjeduje, evo sad ću ja upaliti, sustav autonomne vožnje, sad sam ga upalio, gdje zaista na autocesti auto sve radi sam. Ovaj automobil posjeduje toliko tih sigurnosnih sustava, svaki put kad se vozim u nekoj novi Toyoti ostanem iznenađen koliko su toga još dodatno stavili u automobil da pomogne vozaču. Ovaj auto zaista pazi na sve, idete sa sporede na glavnu, pazi, dolazi auto sa strane, na sve vas upozorava i zaista je odličan. Ona stvar što mi je zanimljiva, i to je kada nemate uključen adaptivni tempomat, nek se normalno vozite. Evo sad ću vam pokazati. Recimo ja ću malo doći preblizu ovom autu ispred, dignem nogu s gasa, on jače koči motorom, odnosno jače puni bateriju dok se ne odmakne od auta ispred. U krovu su solarni paneli, već su vam ugradili solarne panele na krov Priusa i sad ono što je meni zanimljivo, oni za sunčanog dana u jednom satu mogu 185 W prikupiti struje, odnosno ako je recimo 10 sunčanih sati 1,85 kW, što znači da ako Priusa negdje ostavite, recimo odete na godišnji vani i ako je sunčano za tjedan dana, on će u potpunosti napuniti bateriju i moći ćete se voziti samo na struju kada dođete po njega. CVT mjenjač, evo sad ću vam, ako ste ikad bili u New Yorku i vozili se s nekim vozačem njujorškog taksija koji ima Prius, oni svi ovako voze, ja ne znam zašto. Zaista se nema potrebe tak voziti. CVT zahtjeva neki određeni period, ajmo reći, slušne navike, da se naviknete na njegov zvuk. Ali kad se naviknete, onda vam je ok. Meni možda smeta što malo je uvijek nekakav delay kad date puni gas, uvijek je malo nekakav delay da sve onako krene tuto forca. A onda kad krene ide super. Automobil u ovom paketu opreme je toliko napucan da je fakat ima sustave za koje nisam ni znao da postoje. Apsolutno sve živo što možete poželjeti je tu. Iznenadilo me da nema punjenje mobitela bežično, koji bi inače se tu nalazilo, ovo sve ostalo drugo što može postojati tu. Hoćete hlađenje siceva, grijanje siceva i tak dalje.
Kod Priusa je jedna stvar koja je zanimljiva. Ja jako volim gledati druge youtubere kako oni snimaju, pogotovo strane. Pa jedni Kanađani koji se zovu Throttle House su napravili jedan odličan skeč, stavit ću ga u linku ispod. Okay, listen. The design team has done their work. Clearly, the new Prius is beautiful. Here at marketing, though, we have a different job. We're here to sprinkle the pixie dust of excitement and capture the youth. How do we make the new Prius cool? O tome kako je Toyotin odjel marketinga smislio jako puno hashtagova koji opisuju nešto. Pa recimo kada iza maknete zadnji sic, piše hashtag safety first. Pa kada tu ispod pogledate imate tajni pretinac, tu dole piše hashtag secret compartment. Pa kada otvorite suvozački pretinac, ajde kon sam malo vozi, samo malo. Kad otvorite suvozački pretinac, onda piše hashtag glovebox i tako nekakve stvari za zanci. To mi je recimo fora. To su ti neki easter eggsi koje otkrivate na automobilu, ne? I da ponudimo odgovor na pitanje za našeg Leonardo DiCapria. Znači, Leonardo je bio jedan od prvih pobornika Priusa nakon Larry Davida. On je bio prvi, Leonardo je bio drugi. I onda je dobar dio Hollywooda počeo pratiti ono što Leonardo radi i svi su počeli nabavljati Priuse. Moj odgovor za Leonardo, pusti to pravilo od 25 godina. Ovaj auto je odličan, a ima i odličnih žena starijih od 25 godina. Stoga, Leonardo, kupi si ponovo Priusa.